ayikhethe inkosi enkulu yamaNazaretha uNyazi lwezulu. maNazaretha ayingcwele cela ukuba nezwi noma ke kulezi insuku ngithanda ukunesaba amaNazaretha. Bengithe emthandazweni wami enguthandazayo mhlawumbe ungaphela lonyaka ngashongola utho phakathi kwenu. uNkulunkulu ke kavumanga kube njalo. Ngizibona ngithola ithuba lokuthi ngiguqe kukho lokho kwesaba engikwesabayo ngesenzo engisibone ngisenza phambi kwami ngiphila. Ngiyacela eMaNazaretha ukuthi ningithandazise kulo msebenzi kaNkulunkulu, ungafeli kimi, ungafeli futhi nawo omunye, uhambe kahle ngendlela yena akathanda ngawo. Amen. Ngeke ngamona ngicela ukukhohle ukuthi sake saphambana naye njengamanje ngoba isikhathi enguso sinzima kakhulu, akusona esami sikaNkulunkulu. Ngagcobana naye njengamanje, ngicela indlebe yakhe kube yasezulwini, uNkulunkulu ayisuse le yasemhlabeni. Mhlawumbe akeze ukukhuluma ngakukhulumayo kwangekuhle kuye. Sisenkonzweni yeSabatha maNazaretha ayingcwele enhle ehlambulukile ebonkosi. Njengoba silapha endlini sibona indaba enkulu izolo. Ngingaceli amazwi ngengoma yekhulu namashumi ayisithupha nane. Ngifisa ukusho ukuthi siyibonile indaba enkulu maNazaretha. Ngabona inhlanhla ngoba kuyafuneka ukuthi mawujwayele ukukhuluma into kubantu uvame na ukuba phakathi uyenze mase yenziwa. Ngoba mawungajwayeli wenza into owayikhuluma kubantu ukuthi yenziwe kuwe kuqala, ufana nebhodi elikhomba indlela elingafiki lapho kuyiwa khona. Ngangenxusile ukuthi senza amasikinothi nakho konke okwenza umuntu angabikho emsebenzini abaphambi kaShaka. Nami ngayenze yami isikinothi, ngajobela ngesiklive ngaphezulu. Ngifuna ukubona uNkulunkulu ubuhle bakhe. Ngoba uma umlando uqoshwa sekhishwa amafoto omlando mawungaveli mhlawumbe ngengozi kuyawubuza kathi wawungaveli ngani emlandweni. Sathi masifika isilwane sasezulwini emzini ongcwele ethemba lethu sase singena endlini sijika njengemamba sasesihlala emnyango. Inyoka mayingena emgodini ingena ngomsila bese ilibuyisa ikhanda libeka phezulu komzimba bese ihlola yonke imoya ukuthi akho sitha. Yenza njalo injongo yomsa yafika ngena endlini yayisigoqa sesibuka singamaNazaretha. Ngamhla nensizwe eyintathu. Mina ke maNazaretha kuyangenelisa ukubona uShembe ehleli njengakulesi yasihlahla, angize ngakahalela ukufika eduze kwakhe. Kuyakuthi inhliziyo lami ikhanga ngambona uNkulunkulu sengathi Shembe nakwenzayo ngambona bese kuphelele. Waguqa amaphoyisa lapha eyisidlidli nje ngobuningi bawo. Khona indoda eyasukuma lapha eyathi mayisuka enkosini. maNazaretha ngicela ukuthi ingane zeni naphuma nazo emanzini uShembe azenze zondleke. Khona uma umakoti emuhle uhlala athi namhlanje umntana makadlala ngazi kwenze njani. Mawuthi uyambheka ebusweni uthothi umsizi umntana akhe akadlalanga.
mhlawumbe athola okuthile okudliwayo bese umbona emva ka10 minutes esemoyizela hawuhlekani athi ingane yami siyadlala manje ngicela ingane zethu zidlale eManazaretha ngingakhulumi la zife bese ibuzwa kimi seyishonile zonke ngicela nekabani ingane ikhashe ngenyawo ithakadule ngoba sikhuluma indaba yakube ezulwini namhlanje wasukuma indoda yodwa lapha iphathi isiqoko ngesandla bakhona ofaka lapha endlini bagodli sayihlekaze awusho la lehoshuka ibhulukwe ifaka ibhande eqolo waze wakathatha iswekosi inenyusa lehla shole zathi likhona ibhande ngabona ngathi impela simkhulunkulu ophelele inkonzo inkosi ayibusisele amen inkonzo ngiyakhumbula ngonyaka 2012 kwakunzima kimi kulezi ikhathi kodwa ngathi ngisendlini kwangena ucingo kufona umuntu engingamazi wathi lo muntu ngikhuluma ngesibusi sesisitholile ngike ngikubone ufake uthayi ugqoke kahle unalo nibhluku elimnyama neshathi elimhlophe nothayi omnyama ngathi mina yebo nginakho kufanele bekhona into owaziwa ngayo enhle ey'ntweni ezimbi owaziwa ngazo akube khona nokuhle owaziwa ngakho ngathi nginakho wayesethi ngicela ukukubona sikhuluma wakubheda Manazaretha ngiyafisa ukuthi lapha endlini noma ngaba wazi uzofika kanjani ekhaya njengamanje usemseni wenkosi njengoba iphisibusi sizofika ekhaya kumsebenzi wethu Manazaretha ukuthi oseduze kwakho umbuzo ukuthi mfowethu uzofika kanjani ekhaya uma thi ngishoda ngamaswiti ngithele iphakethe afike ekhaya manje ugibela ishoda ngo200 mnikeze afike ekhaya ngoba sisibusi sasithola themba lethu asikho kwenye indawo sikuwona oseduze kwakhe kunabathi ibusiso zabo eyikithi kodwa ngasazi kodwa zamani ukuthi makhona nakho nawe ukuhlephule phakathi bese ubuza uzakwenu hawu mfowethu ingane wayigcina nini athi hawu mfowethu lo ngafika ngoJanuary angazi ngizwa kanjani ekhaya bese uthi awugibela uyobona abantwana yasithi le ndoda sengehla ithi mahlangana nayo
hayi wendoda ngine event eJimmiston Lake lapha ya ufuna niyongigadela isonto elilodwa ufuna ama security ngathi mina nginalutho lo security uyangibona ngiyiNazaretha futhi nginentshebe nezinwele kuyagundwa lapha yathi nginandaba ngifuna wena ngoba ngijwayele ukubona ugqoke kahle shebe mana uNkulunkulu asazi soyithi le ndaba saswela ukuthi singayithukela phama kwabo amayithoba kodwa uvele ezulwini ithi ngifuna uqobo lwakho ngifuna lutho ungangitsheli ngeincwadi eMnazaretha hayi ke zahamba insuku lwafika olungaleyo ngasengifasa hawo ngasengifasa uma sifika lapha yohlala nabantu abamasekhu baneincwadi nawo yo kuthiwa no grade C A yonke angazi ngangena phakathi kwa yesikhuphuka istage kuzocula kulowo nyaka manizokhumbula kune gospel abaculi bomhlaba wonke gospel kwakhona Deborah wengabashoni bonke le ndoda yathi wena sibi mana la esangweni ubukela abaculi becula yathatha la abantu encwadi bonke yabafaka kuma poster ngale ngemuva emakholokoshweni nguyisithemba ukuthi ungathi kuphelile mawunonyazi wezula pheli ngomuntu ngeke sendlula abantu abangenaNkulunkulu sithi sinoNkulunkulu sinakwazi ukuhamba njengamaphigogo siqhoshe ngoba sinendebe ephelele mina ngokumnyama ngingazi ngizothatha ngihlanganise nani yathi ndoda ngikuthandela ukuthi ugqoka kahle yathi mana la esama saseyiphe sicula ke Mnazaretha ngoba amasonto amabili akubanga 1 week ngoba u2 weeks kwathi makufika envelope yami Mnazaretha ushaya uNkulunkulu Mnazaretha kodwa ngelinye ilanga hlobo zenkosi anginsizwa yathi entombini yayenhle sithandwa sami sicela ke sihambe siyothengela uMayiglosa enhle mnandi njoba sekuzinsuku enzima kanjena ake siyothengela uMayiglosa yangachazi ukuthi muphi uma basebehamba bemoli ngeke ngisho bafika emoli wadumela itholo usisi ilast number lenkulu yokugcina wayesenza iphutha wayekulezi impahla lezi eseyi-expire idate noma seyishoda ngey'nsuku ezimbalwa expire wathatha zona walayisha etroli ehambe ebheka lezi engathi i-cheap athatha layisha etroli athatha bonke nganomsebenzi akulayisha etroli athatha bona athi salukazi vele ngesikwenze ukuthi ngasekhaya kulayisha funa itroli igcwala yagcwala yahlihlima yangaka yasithi insizwa enhle yakwethu yathi awu mayidululo seku-right yathi intokazi right unelisekile ukuthi uma uzojabula ngale glosa yathi intokazi hayi I'm happy bathi beyethini iphethe ngesandla insizwa ikhadi elimnyama le mali yonke yaphinde yajika yabuka intokazi emehlweni yathi awu letroli mina nginele i-right imali etroli ukuthi uzoyijabulela angazwa yaze kanjani ukuthi khona izinto ezo-expire phakathi kwetroli inhliziyo Mnazaretha iyahlupha Nkosi yami ishoda ngesikhathi kodwa letroli yathi mayifika ethilini Mnazaretha ayigcwele amahle Nkosi seyishaywa impahla ishaywa zayofakwa ebhuthini emotweni yensizwa lipreswa livuleke zangeke yase-drive insizwa before isuku yambuza dali singabuyele emva siyothayisela right hamba kusi-right uma imoto isendleleni iyaphenduka ibuka ngaphi insizwa kuyiwa ngaphi ekhaya kini ngoba ngizwe enhlizweni yami ngikhumbula uma wakho ukuthi ake simthengele inhloso ngizwe ngiba nothando lokuthi ake sithengele uMayiglosa ebiza nje ukubona ngidele yonke isikhathi sami nemali ngifuna umajabule ngathi kuyiwa ngakuphi ekhaya awukhombe direction wayetshela ukuthi kiwa kubo wesoka kanti kiwa kuma wakhe Inkosi usemngizweni eyonyazi yavuka wesibili